Mwanchwa umuribwe TV ya AGR News ndenge ngambiyole andonsi asore nigo chaberi chinsa chikubaletera mangana maya bunatikire imene isiko yorogongo rwo gusi bunatikire igasemese itubura lye tukeli gali lero olende itangani tonyora mangana yo asenjera yowenge abantu emiyemo na mirongo kianda nigo babikuru byara asoko genda bamincha na machiko yokurwari oburoire bwa corona aiga Kenya na maliogo andonsi achakire gutumeka se okwena na echanjo uchesa wa Kenya nigo aetiwe bene asense ya Kenya muwaziri bubachenu mutaikawe otebire nabarwanereri bikirgo kyo bubunge ase bunge ya Bonchari nigo baburiwe gukora chikampeni icyomulembe bosyo bwabacholi burakorekana chitariki 15 mutinyo gatano umwaka oyo mangana yo asenjera yobwikirano Maditane Dennis Zadok abantu emiyemo na mirongo kianda nigo babikirwe byara se county ya Nairobi hasa kugenda mamincha na machiko yokurwani buroire wa corona aiga Kenya magega yomuraibwense Uhuru Kenyatta wosieka county yo na gutukuterale okuiguro gwechipa se county ya Nairobi amoniche county chinde inye ekyo cha beire chikoenekya uburoire gusokwa mukiriwa kuburoire bwa corona kule ekerengo kigoroge kulinganirwa ni county chinde aiga Kenya abantu abo nigo batogete bakunyomarwa asichipa ase county ya Nairobi egintu kirerete abo bisa usaba abanyenyimbo kwabeka byara gwasibara chikubukirigwe getambo kiregetindi na serikali nigo barikibwa sekamero litukule Jumaine eki egocha watu ambao wanajaribu kupenya hata kama atapenya kutokea pande ya Nakuru ama Kajiado. Sisi tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha katika mji wa Nairobi ni yule mtu tu ambaye ameruhusiwa, kama ni mtu anasafirisha mfu ambaye amefiwa, kama ni wale ambao wanaweza kuwa wanasafiri kwenda matanga ama wanarudi, ni hao peke yao ndio tutahakikisha kwamba wanaingia. Lakini wale wengine ambao wangetaka kupenya kupitia njia zao za mkato, tuna mipango ambayo tumepanga kuhakikisha kwamba tumeweza kuwanasa. Abarwanereri be ekerogo kyobubunge ase bunge ya Bonchari meye county ya Kisii nigo baburiwe gukora chikampeni cyomulembe nyuma obocholi boboke butarakolekana chitariki 15 mutinyo gatano umwaka oyo bagukwana abalikia mangana abamenyi be bunge ya Bonchari nigo batebanga tibatageti siasa chiguturwani omulembe ase ebunge yo nakubabulia abarwaneri bonse gukora chikampeni cyomulembe na onde bwensi orachiko bu asobocholi obwo oboke aitaberane na majibu ayo ikiagera bahaki chikura nabo bagochora umurai. Ningependa kuomba serikali iweke mikakati vizuri wakati wa kupiga kura, tusione furugu kama zile zilitendeka kule Kiamukama, tukue na uchaguzi wa amani. George Matayo ni mkazi wa hapa Suneka, mwana bodaboda. Ningesema kuhusu hii uchaguzi ambao imetupata kwa ghafla kufuatia kifo cha mheshimiwa wetu John Oro Yoka. Ningependa kuhimiza vijana, sisi hasa wana bodaboda ambao ukuta ndio wanawaleta mambo ya fujo na nini, tuwe watu wanyenyekevu katika hii uchaguzi. Omwaziri wobochenu aiga Kenya mutaikawe otebira maliogo onsi yaligendera tugutumeka asense ya Kenya kwena ne chanjo yoburoire bwa corona nigo aitiwe bene gutumeka asense ya Kenya kagwe karalinga gukwana na balikia mangana nigate banga amaliogo aliachakire kwena nwani gaetiwe ne kyombe getererete obochenu ensengi makia hu gose World Health Organization na kelia PPP gose kugwancha Pharmacy and Poisons Board abwa satebirenga bakenya tibatwara uroi babonde bwensi ekero bagochikonyore jaje yo unenchiremo yokurwania uruire bwa corona asense ya Kenya abwa sabulia bakenya bose kugendera kubwatia machiko ya serikali na kubika chimasike ekero asekero na gotaba ase emega unenchiremo yoko kyania uko mukana kuburoire bwa corona asichisemo ao aiga Kenya. The Russian ones, the Sputniks. So let's separate the process of approvals so that if necessary and if they are available, we can use them. You know, for instance, AstraZeneca was cleared by the PPB so that we can be able to use it in the country. And the rest of them have to go through the same process. Now,
whether we get these vaccines under the COVAX arrangement, or whether we get them under the EU arrangement, or whether we get them through a bilateral arrangement with other governments, we still have to clear them for approval for use in Kenya through the PPB. I think that is clear. Now, at the same time, there is an issue, and I want to tie it up with what Doc has asked about the private use. As you yourselves are aware, since you come from the same media that have been writing about these things, Wikiragabo mwancho muri TV ya AGR na hongo ya butora magana maya sincho wikira no bunateka aiga semesi itubura litukelia lero oyolenge magaka yichi kamera ko hene kinga magana yangu wikira ra senchira ya bene ni ga kuruko jese na nche na baletara magana amaya ni gonkoro kwa Dennis Zadok na bagana iri obo tekereli obuya mono buli obuya imeje TV ya AGR.